Chimak do lakpe. Na kum class 10 ke time le ne chira. Nangu maths basic je ne kom clear ami. Anaya clear mana class te chura so ga na chilo. Number 1 arithmetic. Addition, subtraction, multiplication, division. I tell in clear. Makna be 1 to 20 ya timetable ke chilo. Aluja 1 to 20 ya square number chilo. Pak chumbe fraction ko mi chilo. Daibe do denominator ko mi daibe numerator ko mi. Aluja decimal chilo. O changhe geometry fundamentals chira. Angle Zap lala leja shape are zap lala ekom ja shape go area lu pami perimeter lu pami ale chilo LCM ko mi HCF ko mi ale chilo lu ja percentage ne ko ma lu pa ko mi ale chilo apo chilo na 10 go basic math ja mango easy ne clear diuda